السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ خالق صاحب خیریت تک جوانو پہ خیریت ہے طبیعت تک الحمدللہ خیر خیر مسن کنا خواجہ ربنا کرم شکر خواجہ کرو مہربانی. خواجہ داسا ننمودی پیشتمن اراغان چرندا تینگ نا چونکا چونکا چناتے کہ یخنا جرسی اصلین جیو تو پیشتما پیشنا خنا ٹھرا چناو اموڑے پیری کنگٹیو یخی لڑزنگٹیو تو یورات تک بھائی درنا ہمسائے نہ چنا کو انتہائی غریب پسمانتا ہو ہمسائے انہوں تو گڑا یورات کے تینا چنا تھی کہ جرسی خوالنگ کے ایونانی نہیں علی ہوئے جیو گڑا دا غریبہ تھے کم گڑا کھاوا مکھا علیو ایرٹا سوڑ تھی کلین ایرٹا تینا چنا تھی کم حقیقت گڑا ننا موکا پیشتمان دن برسا تویسن وی گنا انتے ننا اورا شارا مچ مر رہے جیو گڑا ایکا وی گنا دڑنگا نڈگا گڑا اڈگا پسو نمکا در رکشگا بازار کرے رخواجے گڑا ننا رکشگا تیر تویسن گڑا بسر نڑی سر بازار دڑ پھر شاباش اوکے کہ دڑ پھر گڑا بسندن چلتے اوریسا گڑا پنچ شش سوٹر اصل کٹ ماشاءاللہ مجھٹ تینا چنا تھے کہ الکٹ مجھٹ سمو غریب آتے کہ الکٹ یہ یخ ہے باز جوان کرس گوڑا او بینر دعا کیر ننے اور رٹمی کو دادے کہ اتنارا سنگتا کو اور نیم پاو خصوصاً کہ مطلب ارا کے نما علاقے ٹی نما اوراتا ریا نما آس پاس ٹی گڑا سندنو غریب رے کہ یخنا جرسی اللنگ کپس ہے حقیقت گوڑا تینا ہمسائیغا تم خیالی تخبو بالکل بس ننا انتس کے توفیق سکے نن تینا توفیق نا حساب ہوتی کہ الکن ہوتی درین تسن داسا والدہ دا کا بسٹ خناٹ نہیں یار نیتن تویلن مجلس اسکین ملاقات اسمرے باز جوان گوڑا بسو ننداڑی بس نا سلامہ خیر خدا خیر کے خیریت طبیعت تک جوان ہر طرف خیر ہے الحمدللہ ربنا احسانے. خواجہ نہیں تینا والی داسا توکل ہے اللہ و رسول اللہ دراخی انما علم تا جاگا پارا اندہ خزدار علاقہ او شار ٹی تولی نے اچھا او شار نا ماحول اور پیشن نا ماحول ٹی بلو فرق اسمرک بلا ایدہ دے کہ نن انداڑے مصروف اندہ یخنا والٹ آنن سمجھ کا کہ ننا سوچ اندہ دے کہ اگر پیرو بندغس مرے کماشو بندغس مرے او دے گنجائش مفک تو باید دے کہ نن اوڑ تو مدد کین اوڑ تو کمک کین ننا کمک مدد انتے کہ کم از کم اوڑ کے اسے جرسی سلین یا کوٹ سلین یا گرمو کتے بوٹ سلین جراب لین تنتے تو دا یخانو کرے پیرنگا بندغ بچک بیماریانو بچک اور والدہ کرے یخانو محفوظ مرک تو ننا کوشش مندہ دے کہ نن مخلوق نا خدمت باید کین تو اندہ والٹ نن الحمدللہ سرگرم عمل ارین اور انشاءاللہ مون مستی کے ہم مخلوق تو نن تعاون کرون اوفت تو کمک کرون اوفت تو مطلب دا دے کہ اوفتا دا پریشانی ٹی دا یخنا دورہ نٹی اوفت تو نن شانہ بشانہ انشاءاللہ مرون تو پین والا خیری پین خیریت ٹک ٹاک اور خیر ربنا احسانے.